213 ayat 1 kita nyanyikan bersama, kita sudah ditebus olehnya. Anak kamarampasan lujo mai tuang matua tundar ni mintu kamanarangan nyamara tontong petayan ni penami sia tanga ami solanasang lan Kristus Yesus totemo sia tontong saya lakona amin. Tutu kasipurungan kami nemban sepakatan anta semangat tu karapasan ta solanasang yamato tu kami nomban pa pakatana dan nompa ta temanda isolanasang tu kadana uang tumang katarangi ta pokinai sia ta pomatoto isolanasang nalako pa pendeta tumang kampana ata inde kami nomban sangadian nakamatian di kuah kure sumanga na puang maratontong pamatoto kabilan mintu agang katuan la menteng kami kilako acara sitaruna yang matu sang buku dong buku kada tu ungkapan hati demi keluarga na parampuang ki Bapak Pande lako Bapak Pande inde mau kami parampuang ki itu sang buku dong buku kada demi keluarga yo gua bersemangat ipatongan na kamuraku solanasang tahun soyan waktu lambainan sang buku waktu dua buku kada gabungan bersemangat lako majelis gereja doa jemaat Karerang mangka layani ki lan kasih rampunan misa salah misa si pakatana dan si tetena kami inde batang rapukuna ini anak itu bersemangat ala ko Bapak Pendeta Benyamin Estonapa STH tumangka layani ki firman Tuhan napa matoto merki itu kada mangka nasayanan tu pandita tapo ayutongan itu kasalamaran tumangka ki di bagian tak ana di sedan tak ana lupi susi do tilangi di Patama Kampolo Pirri ya ton idongongi Allah yo idongongi Allah minggu soro toma minggu aku amin ini enak PI Malaikum imai tasipak kada-kada te kita rapu belana rampo tu papa pe jomai tunanin na tor julu setengah rampo mukan itu batu pira-pira ka rampo Pinoko kisi paulililian iku aparatula ta paulilian na kuami
kakangku ni doringe yati sanga manita umbala takwa lamparakai umba sushi kedo la tapo kedo gau la tapo gau batu sara la tangkaran ya moto tu unaan lan ipakara-kara makan itu kumuayan na poilo ipuang yate Allah selasa tanggal 10 talu tete talu makaren tama ibadah sa mapiti buruk kumpul kade tapalele lamai bandala tamu pati usimoto dia tejomai tanan dalam bandala to tema la tapatama pati tasituang nga maibadah makuri sumanga langampung matua belanna nakamaseiki ta nakamatian tu dikuri sumanga pabelanna nakamaseisiaki tatontong siapa si tamu-tamu solana nga masakke laung palumpun ni batang arabu kuna tenene enapi ya moton na ngapiti pakulang pokare poko de to pareng kuru sumanga la to pareng mema adioren ni pakilala kan ni kesala kan ni kita atangkan ni nyedai kan ni ke batu den ni tukipogauna nasala na pantarai ki man pantarai kan ni manitaw apalagi telang pare ano ka ki itu le pantarai bang jadi susi moto kikuat apel lambi to parenge tapokade kumwa koyan nadin tempo tatot piato kola tapalele tatalai lam bandara tapatame pakti itu angki tema ibadah penghiburan sia situ haruke la mangando sabaya ti papana pei marencana la sure la ketoinan nani mengkarang adio silambi-lambi kada dukai kumua bai melo ke mekayu miki tapokare la ko to pareng ko laki pasidur-dur ko matukayu kede ni tempo kite atu laki tingoy lako ya tu rencana pokok susi moto di kuah rencana yang na pualo ipuang ya tenene na pei tu di rencana kena pualo ipuang kira ada siami te saki ma apo sanga-sanga bang bulas 10 dalam palumpun di batang arabu jadi mangura bulas 10 ya moto kita lagi gua la tapogadan to parenge sia ambe alam te tondok kumua kola me kayu banga mo kan nitela ko umba mo kilambi ina sidu kala ko kita keluarga yang desa to padi pokada banga mote mangke mandidako ameng karang ki natasemo baite me kayu tepe kayunta payan natototemo na kobahan na batu demi teme tanananta narua namoro raka sa basuk ko matitabanon tataniman tanan tasengki mo lari pokada mga mototemo kumua maap lako kita tumantanan kede teme tananan tanganeloran penanta na batu naruami kayu ke tabay say te kayu ondo hortira ka ke pakala kila no sa kumongan naruay batu tapanainan te may pa naman katatanda takuami ha umana ko to ang nasusi may ito kijoki ito banua belaria te to banua melo di pogau jo lapa amiluan lapa akadakian kita nasan pogo isola nasan
Baru udah tahu sengke. Jadi ini temitanan narua jolo to tongkon mudah-mudahan nak kita deh. Kau barana tak sia tasu sito. Paku padu na bang mulute. Ikoy mania na makada susir tombe na pande. Di pokada dolo bang mo. Melo tu karebe dolo. Ne tu karebe undi bang. Ne kutana ki mani. Kumua na taapar ni palangan banuate. Nene na pay. Susi te tu kisi pa kadai. Kisi mana-mana ni bay pira kaniton na Domingo kikwa. Tak siapa talam palangan ni banua. Belan na Buddha tu apa? Tatingayo dengki mani. Te kita batina kita rapunna. Kede lamale matananan dapo. Talaki ede inde. Batu dengki mani. Tulase. Baik kasar pekade lase na pobay ni tao. Tatarima inde. Ya moto na ikwari siya pito tapalangan ni namandapi pa tamanin palangan ni. Jadi imbay pa ada moto urusumanga ala ko kita solanasang ko toleng pekade ko kwa ko mikutana-tana bangki mani. Jadi ya tu kita keluarga. Jadi itu rencana ta, paya moto direncana dulu bang, moto direncana membela bang kamu. Na polisi manipuan na lelu malolo te saki mangura belas setengah pulau latanai no ko solana sanga pelumpun di batang arabu kono tini enape dari tapasala itu tu atut tu ya to. Baik pada moto ya tu kita keluarga inde kita sita ulai masyang ta paranduki ser-sero itu tok banua inde tali te mei kayu tu mendapiin inde tok banua masyang kita sita ulai jadilah ta pamula masyang mengeleng-eleng kayu inde tok banua tu kita rapuin inde tok banua. Lako adingku bilang nayar motor temita mengurah taringan anak tunta. Kemudian telelang inde laku patar ubang amo ya telepon ya minta wai tama gereja palak patar ubang papa anak Chandra Libaratu Bentalu. Barang kuat Pak Chandra lipat sudah pertama. Tamra. Oh yo, angka ini kakian kurusumana. Ini mau kami bu majelis ini persembahyang. May mo komita palakuan ni pasakena puang ta masambayang. O puang matualan kadatuan suruga. Mangka o mukan o puang mikamase atu kini si pakatana misa sola misa ulendui pak pudi pudiampi ondong pi opuang tukada maseromi pastak keto opuang anamakin umpamatote tu kapatonganangki tontong maranuan matiolo malabi ini moy angki lan temeagan kamapadiran pa atu kamasasusan opuang matualan suruga ipasamayangan duka tutamu tumangka umpokade de kadami pastake anatontong matoto unangkaran ni tupak kamayan dalan tanga-tanga keluarganya okuang dalan kombongan ondong pilan tetondok anatontong unangkaran ni tupak kamayan si tuang kuasa siapa korean ni okuang lante atu tatema opuang saka tukande syawai jo tingayo kisolanasang dolo yo may laki tarima opuang malakukan lami pasake tu batang kale kilaw tarimay siya lami pasake ni kande anda den nopa angki ang nampaoy tu kamatutoran baru la umpataro inde katuan maadin panika kasiangkan wambe po matualan suluga
ya kepitingay tu kande silasa mading kikilalay duka tu padang itulan kakuduran kande paatulan maagan tang maupu Iranun opuang kamulang karanilalan si turu kuasa siapapun yang opuang pada pagari ini tu salaki opuang mitanding talinya ite pangandoku iparampo matiolo malapi ini tete puang kipuang Yesu ia mau puang sia juru selamat amin selamat mandi setengah itu. Nanti kalau sudah sampai, Masa je kipu tu yang mana? Macam mana? Pemesyar itu nuna tu. Angkat tangan. Ada itu di situ. Ini mana? Tu mau nolak tu ni disumpah lo. Sekarang lo. ada hotel dong, siapa tahu? Ada minggat kan balik? Ada gas besar. Belum pindah, kan bisa ditolak ke sini. Akhirnya
Bagaimana melon ada orang teh? Udah banyak nalan kok. Ala ini, ala dia ke mana? Oh, ada bahan ini. Cek itu. Dia itu telah teman-teman. Oh. Kalau diganti siapa? Tahu tidak hilang gitu. Ada orang kepala ada. Jangan mau itu mau. Ini yang kadang-kadang nih pegang. Oh. Oh, apa lu? Oh, orang kedua yung. Ini turungan dulu yung. Dulu yung ah. Wah. Sabar. Mulai. Mulai yung aja dulu. Mulai yung. Oh. Oh, harap deh. Taruhan, terus. Biarkan taruh tuh. Oh. Oh, banyak kedua ribu pesan telepon saja. Tadi sana Serolah kok. Tapi tak apa dalam ini ada betul betul apa? Siapa? Saya bersenang saya mana? Nanti mana nih para-paranya? Jualan penina. Oh iya, dulu. Ada dua yang campur hebat. Kira-kira pakai kira-kira turun nggak? Oh, itu dia. Mana dia? Kalau tutup pakai lemai. Coba tangan aku. Terkebela. Ya nek ate ditolak kayak gitu. Oh. Ini coba tanya. Kalau ini bisa. Bayar itu kira. Satu bala. Pasti bukan gitu. Pasti minta urut na tangan lang atau tangan. Kemudian epong tadi. Dentro kali deh. Sampai enak tetap itu. Karang limang-limangku miren dena ke alus siya bongi nang sundunya tupaka masyani ang korebang unti kuina lama
Hari na, oy, hari na nasok at tupat kung gawin ko sa mga nasok. Mana ipa mo masih mga lalang-lalang. Shooting image na wala irat. Lelengong kata ni, anak air itu. Apa tarik sekali ya? Ada tinggal malalai. Ya. Di piano di pengeran tidak anu Tangke na te. Jojo Bani.
Air mayan ka. Latin Palestina na
tapakan tuh. Kumpay man kami do. Patasuri itu terong kami dulu. Berlotuan, tak nasi. Apa dari pasang tigaron nih? Terong Pugalu, tangkangkung, Arisa, poesia, baronang. Ada orang pulang bako, aku kok mau ke pasar tinggal Percaya na di padonoy lembang apa ya? Sang kanina ni pandemian sini. Jangan itu jangan. Selakutan itu suka pedingin mana? Ini jasik ketengan. Rokok seperti Tapi bisa bang. Bisa. Enggak bisa mat. Iya, ya.